pila dan jengmut ne am banyo kalong. Kini kide ki sautli ki mak badan kam bangintim. Sedangnya ki folic acid tablets jongpi, let ban vaccinated persya ya ke rebella, sangya no ikijungnin bandi kiat bat smoking, sedang no ya ke balance diet at least syubenai shua banyo kun. But check iki blood sugar level, thyroid status, but ka hemoglobin timing jongpi baro arngot shilong. Ya kini ke Jingialang lalu mdu sembut Menteri Rangba Kejala ubah Preston Tunsong ubah kami ketenat District Council Affairs bat Menteri ketenat Social Welfare ubah Poleng do. Harga balawan bani sim benta degi nong mikmat degi District Council Kejala bat Care Officer Sorkar. Habai kiran bagi nong patai kubor ubah Poleng do ulong bagi Jingialang kalarai benta ke komiti. Kaban kle hidu ubah Poleng do komu chairman kaban kentup igi dikhat naga Khasi Hills, Jante Hills bat Garo Hills Autonomous District Council. Ki officer na ketenat District Council Affairs bat ketenat An Jong Kejela. Ulong bagi jinglom ya ke Jingialang kalong banwan ra ek rukom trekam kaban long Ryntih ya ke jing A ya ke Schedule Tribe Certificate, ke Tribe Certificate bat ke Clan Certificate ha Kejela. Uli tu bagi Garo Hills bat ke Jante Hills Autonomous District Council kem padon setia ya lagi jong ki Lineage Act. Komita ke komiti kan pa ni ke jing A jingmud nagi District Council kenang banyok ban penmi ya ke Office Memorandum kaban trekam habarok kowe Kejela. Bun ki mat ki ba kendum ka jing dei bat ka issue jong ki SD certificate ka clan certificate ka tribe certificate dia ka don ka lineage act jong ka ki ADC kendai spa kendai penyo ka ba yatin ko bat ka way ka order jong ka social welfare department ya ka ba hadin na la shifti ya ka tanat ila dep ban weng no ya ka dia ka basa manda ka long ba kani ke kam ke bidai bat di SD certificate, tribe certificate, ke clan certificate, ke long relevant nang benda ke state barak kuwai. Di ni ki atli ki district council ke GHADC Garo Hills dan benda ke stage bagi dan draft ya ke bill ke jongki keban bidai bat di tribe certificate bat ke GHADC pada tempat dan wat ke draft tu. Di mentah ke sini lah Raiban Constitute ya ke komiti kebangan long chairman Menteri Jom Social Welfare buat kebandan ru ya ke representation nak kini like di district council nanta ke law department buat ke DCA di ke jing temu jong kini ke komiti kalong ban tahu ya ke an lan ki guidelines ki ban long applicable throughout habarok ko ka jela Meghalaya kawan kawalang ya ki RTB ki parti ADCs kiba 4 cover da kenika Office Memorandum of Social Welfare Department. Di hang ni kaba sa menta kolong bangin shim ya ki written suggestions lani ki drafts jong kini atli di District Council but harin kata ngin sasyong ringkat ke niga ki numbers kemba 8 tahun menta. Kembalong menta kadon lara pipuli bah kadon ka Lineage Act jong ka KHADC kabai day tang bat kini kikias ki balong doubtful ki bangi atapin lagi ni bil kilong entitled na amban yo iya ka ST certificate ki hapiat kat kum provision jong ka Lineage Act kat kendai spa kanda pinyo ki ndrei namar bakane ka kam kabai day ST certificate ka ya ki wei pat ki shubuk komiti issue jong ka jingyo kam jam manoba day ki tribal mat kumta teter di ngilap penlong khamyar ya ka tak bagi bentuk lang yaki areas barok ki schedule areas barok jongka state bentuk ini likely di district council di sisi mengiyo iging ajing mut jongki ingin salah aban jong biang bentuk committee so the next meeting will be after we receive in writing the proposed framework to be adopted by the two district councils that is GHADC and GHADC. Once we receive their comments in writing, we will proceed accordingly.